Umuhwezi wa RDC wa district ya Rubirizi Robin na Mirembe nagira ngo abana bato beyongera kuhingirwa ubwo bazire bariko bareba nko burgo bwa sente okurabira mu njugano acha education nagira ngo inshongeje yongera kutwara enda zendaro ombishye bato nga mulimu abana abafune embuto nga bakyali nga tabanetuuka twakirabye Katerera twakirabye Munyonyo ne Kyabakala abaana bazaala abaana bannabwe ng'akyali muto hona nawe nshongeji neyegekererwa obutabanguko mu maka abana barukunga emicyenjano y'abazire babo bakahendera bagwira mu ngaro z'ab'emitima mibi bakabatweka naye nga kizuuliddwa nti ekizibu ekyo kiva ku bazadde obutabanguko mu maka domestic violence yesinza okuleeta abaana okuva mu masomero Onkani kintu kirungi omwaka gwani kusandika nka family kushitama omushiija omukazi n'abaana mukapulaningira eka yanyu mukamanya ekimukwetenga ky'okubanza niki omwana muto kuba tukuteekateeka ngu nimwakwizira school fees aha budget eyi tukuba tukozire ki because tukuba twine budget ezo nituba nitukorera kugira ngu sente nazarebeka nazatirinke nobanza omalirira kyonyine kiwabiire oteekateekere kitali kugurukaho kibona sente nokazikozesa ekiwakora ki ebigambirwa mu rukiiko rw'abazire Rubiira hari Rugenda Primary School omu district ya Rubirizi kandi abashomesa abarukwata ijaga emirimo yabo barabwirwe kubafominga obubi ekigambo absentism okwebuzawo kw'abasomesa n'okujja leeti bye bisinga okuza amasomero gano emabega sigamba lwakubanga ndi wano Rugenda naye general amasomero agasinga obungi mu Rubirizi gakola bubi lwakubeera nti omusomesa tali serious abaziire abatiri abanafu mazima ntuza kusiga abo kwa planet ndakato mu mwaka omuzira tata atehinyira kakwata bibiri tuza kugira ki tuza kumusiga Gashakwa Onesimus Ndianabo.